I pozdrav ljudi, moje ime je Manoli. Evo ljudi, u današnjoj epizodi radim top 5 stvari koje ja mrzim u Clash Royale-u. Pa ljudi, krenimo. Pa ljudi, evo prva stvar koju ja mrzim u Clash Royale-u je kada idete u battle i slučajno stisnete za battle i idete stisnuti da izađete iz battle, ali jednostavno taj gum nikad ne radi. Pa evo sad ću vam pokazati jedan takav primjerak. Dan za Clash Royale. Idem samo 2v2, fuck, ne, fucking shit. Ok ljudi, druga stvar koju mrzim u Clash Royale-u je kada igrate Clash Royale, onda samo odjednom vam se pokaže onaj Wi-Fi znak koga, svi ga mrzite, svi već znate o kojem Wi-Fi znaku pričam. Evo ovom tu koji će se sada pokazati na ekranu, da, svi ga mrzimo. I evo ljudi, sljedeća stvar koju ja mrzim u Clash Royale-u je što je Clash Royale u stvari u nižim arenama pay to win igrica. Dakle, vi ako ste arena 3, 4, jednostavno jako će vam teško biti ako idete protiv protivnika koji je pay to win, koji već ima jako dobre karte upgradeane na 3. 4. level epic i tako to. Jako velike poteškoće ćete imati sa njima. Ali opet to nije njihov u stvari krivica. Clash Royale ja mislim da je sjajno napravi što možete trošiti novce u Clash Royale-u da budete bolji. Samo je malo problem što vi možete imati odmah u 4. areni Legendary, a neko u 10. areni tek dobi Legendary to iz shopa kada kupi. Pa evo ljudi, to je ta stvar koju jedino mrzim. Evo ljudi, idemo na sljedeću stvar koju mrzim. Dakle ljudi, sljedeća stvar koju mrzim u Clash Royale-u je što postoje grozne Legendary poput ove i poput ove. Da, čak je i ovaj koji put loša. Pa ljudi, evo, to su te loše Legendary. Ne znam zašto su one uopće Legendary. Pa evo ljudi, sljedeća stvar koja mrzim u Clash Royale-u je... Sljedeća, dakle, stvar koja mrzim u Clash Royale, kao što sam već i rekao, je ovoga šta. Ne možete prije arene 4 nijednu Legi u stvari dobiti tako... Kojom ludom srećom ne dobiti prije 4. arene Legendary chest, što je dosta glupo. Ajde da u areni 1 barem imaju ili 2, 3 Legendary karticu, onda bi bilo velika veća motivacija u stvari da dobe tu Legendary, recimo da stave log u arenu 2, pod Legendary u arenu 2 ili tako nešto. Jer i onako je beskoristan. No evo ljudi, sljedeća stvar koju mrzim u Clash Royale-u i ujedino i zadnja stvar je stvar koju najviše mrzim. I ovo je stvarno najviše mrzim od ovih svih stvari. Je kada stvarno igrate ovoga clan battle, igrate i borite se da imate 10 od 10 clan chest, da možete možda dobiti neku dobru kartu poput neke Legendary. No onda kad gledate, u stvari niko ne igra. U stvari kad gledate 15 ljudi od 50 u klanu, nema ni jedan trofej skupljen. U stvari ovo ni ne pretjerujem ovoga. Evo sad ću vam pokazati kakva je situacija u mom klanu. Evo ljudi, to je to za ovu epizodu. Ako se video svidio, stavite like, share i subscribe.